Hello guys, and welcome back to the channel. Please do not forget to comment, like, share, subscribe, or do follow the page if you haven't yet done so, guys. So Ali Boy has been receiving a lot of backlashes on social media after he had filmed that girl at the mall without her consent, even after she had told him not to do so, you guys, and him saying that the girl was rude. Social media had called him out for his behavior, saying that what he did was unacceptable, especially considering the fact that we live in a country where women are not as safe, and he goes out and take videos of people without their permissions, you guys, because he wants to trend and basically show off with his money at the expenses of embarrassing that lady, you guys. Now, this one TikToker has come out to defend the girl in the video, and this is what she said. Guys, video video Ali Boy embarrassing yo le mone ke borile ha ne ke bona video eo mare ka wa tsa ke ndate modimo moholo le badimo ba ngwana ba baholo tanke sang ka tšhelete ke re tanke sang ka tšhelete like a re ipotseng dipotso, guys. O te motho a ka fanang ka tšhelete ha e sebele like his heart and money a fefela batho wa tseba moshimane o hore yena ha fa batho ba o tšhelete o ba nkela eng o tseba wa tseba so ngwanyana o a she ngwanyana o ndate modimo wa mogata le badimo ba hae tanki a sa enka tšhelete eo tanki a sa enka tšhelete eo tanki a sa enka tšhelete eo ndate modimo le badimo ba hae ba baholo hampe cause nna itse ke bona ne hai man e nna ni sa ntho tse ngata man maybe a ke tse ka ba re utlwa ditori tse ngata ka bo di ke eng the black magic maybe ke shela le di movie tsa Nigeria holo maybe I but besides that hi guys, I don't talk for ka shelter e fela jwalo and for the fact that wa molatella batla mo embarrass is because o bone hore tse ke ntona batla o yetsa ho ngwanyana o a ya kgonahala ka ngwanyana o badimo ba ha le modimo wa ba baholo ngwanyana o anointed, that is why and o anointed, that is why ana a molatella because o swabile o bone hore tsa ke ne ke re ke etsa ntwe ho motho a wrong. Nna fela nka e buang, guys, gore batho ha ba tlollo ho nka ditšhelete ho batho ba sa ba tsebeng ha qeta ba makala ha dintho tsa bona di sa tsamaye hantle. Guys, as much as we need money ra e batla tšhelete mare e shebe o e tla ka tsela tse jwang. Nna ke bone di red flag tse ngata mo. Not that I'm against batho ba thusang batho, I'm not against that, but angeke it's giving witchcraft.